anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Chai ya moto show. Oh yes, the Kikuyu mistress again nidokarege murari witu wa Just Kenya official YouTube channel. Niye gwiraga kana ma niyo etagwo ma ndenyitanagira na maheni hede onoriku na giciko gitwo giciko ni thutha wa Martin wa Janet moini nguthi muno wa Kenya, our very own gospel artist. Thutha wake kwandika ndumiriri kuhitukira Facebook account yake akauga undu uria wikaga wi mwega kana wi moru ni wi mushara wecaithia andu tu ugituaga mwega kurio no igoro ni kuri Ngai. Ugituaga mwega kurio no umenye igoro ni kuri Ngai. Hihi kana ndikambe kuingira hau niki gigikorwo gigitumi kinene muno kia Martin wa Janet gukorwo akiandika ndumiriri ya muthemba uyu. Tumetaga Kenya matikire magwagwo muno iwa gukorwo magikuhe macokio ne kuringana uria mundu we mwene areciria kana undu uria mwene mundu arenda kuga ne kuhitukira comment section ya mundu mwe ureita Jax Kafama Bugus akita kandika okimera ati matume igana mehotanire besha kimajika show-ini cia kigosho ti uhoro. Hihi murari witu wa Just Kenya official ndene tunyitanira muthenya wa umothe na ni the Kikuyu mistress twirane ma eya iho ni tondu ne ndarigwo muno gitumi kia Martin wa Janet gukorwo akiandika ndumiriri ya muthemba uyu thiini wa Facebook account yake ati undu uria wikaga wi mwega kana wi moru ni uri mushara wecaithia andu tu ugituaga mwega kurio no umenye igoro ni kuri Ngai. No igoro ni kuri Ngai. Hihi kigikorwo gitumi kinene giake Martin wa Janet goro akiandika ndumiriri ya muthemba uyu niki we ureciria niki nyitarira nani hau thiini wa comment section tukorwo tukira na ma kana tukorwo tukimenya gitumi kinene muno giake gia gukorwo akiandika ndumiriri ya muthemba uyu ni makinanagia makajita the Kikuyu mistress kana shangazi zu ndani ya chai ya moto show thiini wa Kikuyu News.